kasori Fofana be senda mo jawti kellal kambe sendino mo mum kasori tuberculose e butu gongol mo wonde mum ka maison central fewdo ni kasori Fofana avocat be makko be desidi yarugol hore ibe yatobe yara e cour appel nanda cour d'entente konno honno wo fi kasori Fofana kono nen de ngolli yo Allah mo yobu kala golle munde aray kasori Fofana on do be holli 15 ans de prison awa RPC fuddi ke wolude wo koni menen non si men jetti fi kasori Fofana on seda min mi tawnata kasori Fofana ay yimbe moƴƴube kasori Fofana laamu Alpha Condé ala ko gerali engol sina ko tawata kon anniyeji bondi hollugol kugal bongal e subagol yibbe sibbe e télé programme ji mundi fo no andi awa kanko kasori Fofana be holli de prison no fawi mo fewndo ni 15 ans de prison hani non e yali be faamu Madina ma faamu Fode Karia no memmini no hollude no wontidi e kasori Fofana fo no de yakkidi mo yore makko dum ino hulbini yo Allah wal no andir don non 4 don toro 4 ton d'or hino memano ka maison santé don andon 4 ton don jama nandi fi makko ko laabi poy awa hay artiste be no sita e nder dum hay artiste be no sita e nder dum ay mi hala ni jama murtugol yara Dubai do wana affaire ajawa ya avion de babe mala avion andai piji di wela yarde no halira don non awa dedi be no taji fiondo si patron ma nangama ay lay dandi ko patron ma dandi le patron ma ko nguyru kangi ay le kangi ko golle jinna mo memi artirani di artira awa fewde do ni kona kiri gite no dundi entre Karamo Kaba e Tidjani Koita no andi do no 4 ton or men ay dum ko or men zelelu ma mon bébé d'amour do weltani ma Allah yidali ma yimbe hakka be mintuma fottude womi mose ko waɗanɗami ko miɗo fokkiti kam yewtata simi hewti mi wola fima ene ɗiɗo lappel lay fu laaɓuku wolande yimɓe ɓen ko andani wana lakara ayɗa andani hoorema ɗe avion je daraki ka aéroport sina fiɓe waya seyɓe sa yimɓe ɓen noyna waya si fota ala ka ɓe yaha moynima oto avion no fota kaka leydi o dari ma ɗum o wontiri dow ton ɓe haɓɓima ɗi ceinture ji maɓɓe petit ko andirta avion si fokkiti tana waɗay ko ɗon nanata ɓe portore attachez les ceintures restez dans votre siège attachez-vous bien régulez les sièges petit miɗo yiɗo avion je mawɗo danki no waɗa nder ton toilette propre moynima mbuɗi wela wala hey wala golle ɗe avion je waɗaɗe danɗe ma duusuji ma julle jane menen noon si ɓe fokkiti wayasugol ɗo ko ɓaawo ka takko duusuji ara menen e seraɓe ɓe meɗen sonka to voilà maintenant étudiant Dubaï mais fata donc rappelez-vous cette vidéo doit être débloquée dès maintenant parce que ngolli jama de un petit arrête de le kiano labira c'est le luma regarde cette parfum c'est pour ça que ça venir Hamidou Ba ko gido alla jati ginela suka monanda e sukale parce que si suka dudiri cewdi wala mbudi Hamidou Ba no wadi moƴƴere na hande de wolete ko nder yontere nden mi fenanali yimbe dido fetuɓe no jombidiri Canada ɗo mi moɗi wolde fi maɓɓe kono hande mi wolay ay min miɗo yiɓe no haɓɓi parti e nder ɗi cuuɗi mum mo meɗiɗa wiide waɗaka fuutari amen nder a wata wolade min noon mi haalanay maadi o inditiɗo ɗo ko imamujo ayi suudu ma ɗu fano waɗa jore lince ka si sa jombi jidira um salti um o wara e haɓɓa suudu ma ɗu fo parti aya yimɓe fetuɓe ay mi yi ɗum mi ngalɗi min suudu ndu parte Canada yo haɓɓu suudu min ma ɓen waɗi traverse conci la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam miɗo faala eɓe filmu ndu suudu maɓɓe a tawa e gilɗino ton a tawa e gilɗino nder ton hakkunde e al a tawa e ñemete no heewi e nder ɗum min miɗo humpayigol poode duusuɓe o hari bete o wiyeteɗo ɗon Madiw on hari hakkille muɗen no tabitari ko fi bani Israil kono ay tun o jombidiri e kun jijira on hakkaku kun jijira on fitina on kun jijira on halki min miɗo yiɓe no haɓɓi parti e ndu suudu
dari mi tay mi wata natude ndu suudu hay fi sadaka yimɓe ɓen kay no yeyno commenté ton no nano c'est joliment c'est mais wolanemo parce que on gaɓɓirtaka salomon non parte ayay jinna lince boɗe silipuji dolokaje couleur ji mi ɗum mi haawi min no ɓeɗo mi wataɓe jombodirde mi wata wolde fi mariage maɓɓe par ce que ɗum ino hulɓini min no mi yiɗa ɗaɓɓi toon par ce que sen ɗaɓɓitinami mi yaltina e carte d'identité ji mon ɗi mi weeɓitana peuple o ɓe yimɓe feetuɓe ɗiɗo hiɓe accitani jakkanata werna e feetuɓe min ari mi anda habɓe mi holla vidéo nan yiiron guite mo sundu fo no aɓɓa parte conti couleur lince seekaɗe wo ko couture africaine ko fenade ɗum na couture africaine la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na mere haɗi amadou simba hakkille mum ɗe sotti kunjidiraw yahay ɗon kadi ha waɗa o wiyeteɗo madi yendidira e peuple o fof par ce que ndin kadi hakkille ala ko feetiɗo ma ɗum goɗɗo wata arde maison ma haɓɓa ton lince la aya duusuji fuuta ay mi yii ɗum mi jooɗi mi piidiri juuɗe mi dari mi tawi aduna no bonani ɓe hey feetuɓe no huwa piiji bonɗi yimɓe no heno jokka ɗum no hoola parte ɗen minnuma habbe mi holla on aya jooro jarare j'aimerais que vous partagez cette vidéo parce que kamɓe woli fiyan mi miɗoni iye ayay suudu jinna feetere no hulɓini nan minen feetono kamen no baba galle ko ɗon ka makko wawno holla o seeɗani tumi hollata on feƴƴen parce que ce n'est pas le coin de notre sujet mais il faut qu'on parle hakkudella sundu fof no waɓɓa parte ayay suudu feetu ye goɗɗo wata ñamude ɗum goɗɗo wata ñamude ɗum ye no ɓe no tampi et puis no jiidira on kon kay no wattu ka kaani no fofani wattago o hino accami lando macca no dalaba ne amilani ɗum ko ton jeyira o horɓe no dalaba par ce que oɗo ko vrai jikku korɗo kaaɓe jogiti ye ay mi yii kunkor kunno wa sayi ono watti parte ayay feetu ɗum est ce que storie ji ka conci yeyete ala ton so tawi ala wolananmi mele meɗe yeeya conci e paɗe men nelda on ko wattoɗo yo yimɓe feetuɓe la ilaha illallah dakkali koni huude yimɓe kono mi felama si la afrique fo haldi goɗɗo ko feetuɗo nene makko e ben makko haldi ko feetuɓe e bolonda makko e hoore mum haldi ko feetuɓe o jombidiri kadi e feetuɗo aray ko maɓe haɓɓa parti e suudu dare ɓe no haɓɓi parti e suudu no waɗi joro jarare no yawo ko afrique madi an ɓuri yimɓe bani israil ɓe fenanalima an a yiɗa dépasse bani israil few mi andi mi yaal suudu goɗɗo no wayi min si mi tawi goɗɗo no haɓɓi ɗum e galle am mi buyna e ma waram ala ka jooɗe wallay ala ka jooɗe miɗo faala eɓe miɗo faala eɓe filme culture maɓɓe afrique luttay ko filli ndaare ɗo komi addana o vidéo mi tawi no yurmi tawi ɓe no wuuri kono ɓe ala fofude allah taw haɗa sonsoli ala canada par ce que si tawi sonsoli no e nder canada wattere ɓen kullum kon siɗi naati ɗon ndi yaltata iye ayay wurgo fuuta iye ayay wurgo takki torgo min mi hulimi mi yiɗa jiidira salte jiidira salte wondotako hay min silpatere jo an ko on ko angano organise min ko angano organise hande sa naati kalamin la force a naata yara ndiyam kono ɗen galle ɗe mi yiiɗo on jurtu jarta ko yiiɗo ɗen hakku yowa ko jiidira on no saltiɗi on eppi porto no muñi kawtal ɓe fota kawtal ɓe feta mi huli jiidira salte wona bagage yo allah dandu yo allah dandu en jiidira salte habɓe mi ɗaɓɓita vidéo mi hollan tappete on va voir la liste on a des vidéos à vous montrer min mo ɗaɓɓitila men sekodiray o réseau ɗo na frontiére dumbuyani bappa ni ko dumbuya wolta woɓɓe miijosi jaɓeto minen si feetuɓe waɗi réunion e hoore amen hara ɓe prépare résultat ji ɗi le temps est petit kono o jorto jarta komi yiiɗo et puis hiɗon accani ɓe ɗon o salte dare salteyagal holla o sundu nan regardez ami waɗata ɗo yiddo maɓɓe dare la ilaha illallah hey suudu suudu jiidiraw hey ko jiidiraw watti hay mbay faaljo fene hey ɓe haɓɓi ga lince o yi hey lince de
Hey aju. Hey benel da undude. Oya hey parte. Hey dare hey parte. Yeah. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Oya yonena njara jogela tambi pondu rezo. La ilaha joro jarare hey salon. Ay mi julle de misiki dame no ton. Dame no ka julle ma e fabe jama notte Afrique biara. Tapate e nyamana be bambam. Si fudda da yewtere de holle suudu mabbe hey suudu no way. Ay suudu jin. Hala don ko jin nawak. Ay mo jin nawak hay fetu do wata awde dum do woko Canada be woni. Ya tato misal. Mi detesti Canada. Mi detesti a jodi be Canada yida be hey suudu no way. Hey goddo no saltidiri. No kun jidira on no salti. Yeah. Et puis qu'on dit qu'il a une saltide. Ça dit, elle n'est pas aménagée. C'est ça le problème. Une femme moins aménagée, elle se comporte comme ça. Qu'on a mis ta bogue, ça, l'on a coup de main à la bogue. Non, monsieur qui a le moire dit le no Canada de Hon. Al moire dit à la programme no Canada. Il y a un bébé al moire, fi al, mimi contribue $100. Yeah. Oyaka do feti di bi do be amuri ko feti ko ay kun jidira on kala u konir do makum he bay namba regardez la maison ngodo wata de do jamais plus jamais ande wa abe mi Allah na fe na de wallahi goddo ngodo ta ko e mu sud undude benel dindiri undude écoutez, regardez-vous, mais partez, monsieur, Belandard, partez. Dare, partez, oui, fais tout bien carézo, allindire musique. Haju, partez, undu des salons. Undu des salons. La ilaha, Julie. Regardez-vous même Canada ndare suudu yimbe Canada hey salon be kontere kuse one munne nene pidu no bini hey sakuru hey haju hey fetu be no yidi no wondi balonda on salibe dumbude Motari bode. Kujidira no wonde jinna wake. Jidira habbo ge salon. Ay almuar diala. No da désordonné. Vraiment, hida wonde nawnare. Hida wonde stress. No, wontako fe wontako. Wono tak. Dare Hey getoru. Ndara ne hore mon getoru no way. Ndare getoru. Hey parte. Nene. Hey fetere. Waya yo nena njara. Dun kadi o feti ni ma di umala di kabiru. Onno fetu no mere. Ena yo be halfi di kapiriso. Oh, do you know I want to do fetu be. No, hey berondi bobi. Hey Haj, hey berondi bobi wonirdum. Ono on ngaldadi hakkude wala sidde yibbe. Goddo rondo wow itti Afrique ha Canada. An ngaldali masingoy unir koy na wodi umro ko ay liɗɗi unay koy tew. Goddo rondo wow. Mi woli Afrique ja. Kono goddo rondorta wow itti Afrique do ha Canada. Imagine cette no huda be no feti de at mi jiti rondo da wowru itti Afrique hana ta ero para da rondi wowru. Tu as imaginé combien de fois les Allah sont bêtes? Comment mi no tai ko mi jodo mi dara mi jito tung antunka horema kono da rondorde wowru itti Afrique hana ta ero awlal hay fetu no wala dum hay neddo mal accela noddugol hay neddo mal a famille no wala dum
pile machine ji unirdi no Canada honno machine ji watteɗi courant wuuge ɗi wuuga hay poɗɗe goɗɗo ɗi feƴƴa ɗi machine ji an ƴetta wowru ittandu Afrique naɓandu ha Canada immi ngaldi so nguli ɗon ha kawtal ngal memminike ɗon so ay ɓenni kuddi no hulɓimi yo Allah dandu en kuddi yo Allah dandu en angal pinal musidɓe woɓɓe landarde oɗo kadi ari feetinima diw oyo ɓuri ko feetuno ko andi si feetuɓe ɗiɗo jombidiri haray ɗum no yurmi jigiran kon no feeti ɓuri modi mum ko ɗum mi andi Amadou Simba no waɗa barki o wiyaɗo lanɗo pulare o no waɗa lanɗam sina ɗum no sa seedano yo a tippatono kaka ƴawɗa to ndara ne ɗorema mi toñata mi yiɗa toño yimɓe mi yiɗa na jikkuwa kono mi yiɗa yimɓe ɓe yo ndarude e feetere ɗo hey wowru ɓeno yurmi on et puis dare ne ko wattori noon nan c'est-à-dire hey mo jogiti wowru ndu himo ama ɓe yimɓe bani Israil ɓeɗo yurmi ɓe yimɓe kuddaɓe Qur'ana no yewti fii ko wiyata ko ya bani Israil Qur'ana no yewti fimo ko neɗɗo tunta so ɓattike ko wiya kon bani Israil ko neɗɗo sumayɗo adna e laakara e Allah no yangi ɓe yaha Canada ta ko boɓi unirɗi ɓe nelanta hulɓini yo Allah dande sigane feetere jahannama feetere huɗade goɗɗo yo feetu wonde ɗum no gasa amene mano feeti ga men ñawnde an a wela Allah an ka escororu te suspandi ko ɗemi yejjitima wela Allah batan ala ndare hey wowru hey haaju musidɓe ndare yummirawunku yummirawunku kono ko woni nawyirde noon ko noon ko woni feetirde mais tout ce que je retiens ndiare suudu maɓɓe ndu yimɓe waɗi ga ɓoggi kay lince yo min mi wayri yiwde ɗum ka patiya hara kaka leydi yimɓeji kadi ka guɗe yo salon wudere haddetende yo haɓɓane ɓoggol mi ɓen gonno waɗi gude siga ɗum mi piyama waramo min ñande mi jombi mi ɓen gonno waɗi siga ɗe gude mi piyama dampere mawɗo si mi ari taw mi haynike ma si mi piima uttere ta a holta min subhanallahi mi yiɗa debbo mo comportaki debbo ayiyay kullil tum min mi faala ka siga ɓe rewɓe ɗo hay sadaka ko siga ɓe woni kanda mi jombata mi silutti siga ɓe ɓottere ɓen kullum ko jombi siga ɓe ko sonja ko musoore ayi o holli kadi maadiw yimɓe ɓen ko yenneteɓe a yari nden maadiwre kayre nde yennata yimɓe kono ay nde feetino kayre kadi ɓuri ko nde feeti kon joni mo yennatu yimɓe kanko mo yi o mo mardi probléme kala mo yi mo mardi probléme kala mo yi anna mo mardi probléme kanko mo mardi probléme jannguɓe artiste ɓe lawɓe fo o yenna o yummirawo way men si maaya sika ko yummirawo noon maayata heña kadi yummirawo koye hakkille mum sotti min mi huli hey yummirawo no haɓɓi suudu fo parte mi holla on vidéo pour une dernière fois on va bouger sur autre chose ndaari hakkude malla hey salon andara ko tele ndaɓe walta hey kenda hey ojji hey ñama ko unaɗe pimi huli pimi mi yata Canada ɓeno dowana ɓeyde ka neesi joɗɗine ndaare suudu ndu ɓe haɓɓi parte ɓe haɓɓi ga parte yoyi leppi o ko africain regardez ɓe waɗi ga kofuneji ayay suudu karamokojo e ñalande ɓeno désordoni min mi huli ɓe yimɓe désordoniɓe min mi yiɗa neɗɗo désordoniɗo ɗum ɗowa gorko wujiɗo produit haray mo ukkoma miji tiyo gorko wujo produit gorko yo wujo produit ɗum o hulali hakkude ma Allah gorko yo wujo produit mi miɗo weltani Donald Trump mi nanta angale kono mi ka winda e français Donald Trump wi wo ka leydi Amérique duuɓi nayyi ɗin ɗo o gorko e gorko wondata e suudu ɗum no welammi
wo gorko e debbo e gorko e gorko e debbo ko non tu yarata koye jiwo e bungu koye no facciti no yaaju mum ala e gorko men sorta en Amérique ɗo menen o rewɓe ko tagira ko fi amen ɗum si wopi men huɓɓa parfum je mon voilà c'est clair laamu ngu no duwa réveillade o golle salteyaga ɗum fof beppintine c'est quoi ça style wuya ko ɗum feetuɗo gorko yano yiɗidiri min mi togiino ɗum ɗo min minni si gorko wino ila mi seeka e mo ɗum kadi c'est clair donc Donald Trump mon espoir Donald Trump mon philosophie kankadi waɗi o watti ɗon minen ɓe Allah yiɗiɓe andini jaman ko ma men jenti kala jentiɗo men nene kono woni ɗo o facci to gorko e suudu fiyon nu nangal weccinede yimɓe annabi luutu yimɓe huɗaɓe ɗo sikkuɗo wara e bonɗon o aduna ɗo sikkuɗo wara e jiiɓiɗiɗon filingiji jama on chacun fait ce qu'il fait ko fenade ça ne marchera pas dans notre pays donc ko ɗum hara Donald Trump hollita premier atti makko worɓe o mono faala ko jombidira e gorko yalta e leydi ndi c'est quoi ça na mere ɓe gayni halkutude o aduna o aduna jiiɓodiri ha wulɓinike en wodira ko jiidira on ɗo e daari en tawi ino kon hulɓini heyaji Amadou Simbano fof iɗi kine fewde ɗo e jiidira on ko gerata e kore la ilaha illallah e ñeddude hey ñeddude jiwamo ñeddude ko ɗum bonnude gatewata siga ɓeɗo ko pular wolde debbo mo ñeddugal appila kuyerje no Canada ɗo onno ɓeɗo yimɓeɓe no debbo mo ñeddugal wallahi no wodi yimɓeɓe andata yo aduna tara ɗa lorri tapotez s'il vous plaît tapotez partagez la vidéo maximum possible tente gañanendi debbo mo ñeddugal ayi waɗuɗo hunnare koyin ɗo rega fi Allah darade ɗo hoore moy regarde hey salon ɓe hey salon hey julle salon ko ɗum ɓe hey julle jasi kadi e julle no Canada hey julle salon hakkude walla hey julle salon ɗo way hey julle salon lawide taw ko canapere wotere woni ɗo e jawi yomi wonno Afrique nani min mo naati ka salon an tawa e naasi ka ɗe julle ɗo woni to yo Allah danda yawgol ha Canada hara ko siga ɗe julle ɗo wonete to hey julle salon nene julle salon la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah halkiti ɗum ɗo hey julle ɓe ko feetuɓe ni ndaare hay si tawi kaka julle ɗen haykate ton noddela mi holla on ka julle haykate Canada sanson ɗum ɗo hay ka jooɗe ala ɗum kadi ɓe haɓɓi ɗum fof parte mirji ɗi fof ɓe fempi ponting mi simi loosi goɗɗo mi ari mi tawi suudu andunɗa fempi toon ponting mi buyinte ha suudu mettude no min mi huli no ɓeɓe Canada no muñi na mere o premier ministre wi démissionni kono loosirta e suudu ndu a jeeya fempa ponting ka miru fi honɗum waɗanta ono hulali musidɓe am ɓelandarude ko feetuɓe ko ɗum waɗi taɓi tawi no yurmi ma ɗum goɗɗo talose e suudu waɗa toon ponting fempa ponting miro fayugol toon kufuneji a hulali an garɗali loosa goɗɗo e suudu o fempa toon ponting awa mi wolangon haala ɓeɗo si ɓe yaltali Canada o yiyay ko ɓe huwata ɓe ko ɓe fof ɓe fima e sittaɓe jawɗa ɓe fempa suudu ɓe aɗi fof ponti imagine ɓe wata losde siga du suudu pentirandu hala ba waɗana ampulji ɓeɗo wela wernude nani ɓeɗo ha ƴettagol ɓeere e mbino hulɓini ɓeɗo hay wongol correspondant maɓɓe c'est grave ɓeera ɓe fempa suudu yimɓe ɓe fof que pontinje asusta wolde ko sula non hulɓini hey haaji o yi jullere nden
Abe mi holla jullere de fi Allah dare o yi jullere de ino jullere de de 1 2 3 4 1 2 3 étape no putain di merde o wiyeteɗo madi aussi seedali o feeta ɓuri ko feeti ko tere ben kollonko ye hey suudu aya suudu jinna mi ha depuis mi tagami jooɗaki e sigande canapere ɗo habbe mi holla on de moƴƴe hey haji hey canapere ndaare hey ko jiijira on no saltiɗi nan ko jiijira on ɗon no saltiɗi ko garayno luuɓi ko garayno luuɓi ha sika koye jiijirawo sa ɓattike ɗum a tuutay ko ɗum menen si debbo wuura welatame waɗen parfait ye woyyay yo nene piɗum no hulɓiniɓe sika koye jiijirawo e ɓattetake no luuɓi ha siko andi jiwo siɗa faala andude simo uuri par ce que jiwɓe go si doni le nanki munde aya e loope yiɗa debbo mo wuurami yiɗa few min debbo siɗa ukko jokko hajuma debbo ɓattoɗama hara péricule ngino luuɓa curki debbo mo rasta nangelantami faɗɗe oya e nene woɗaji andi ngari woɗaji andi mi yiɗa oyoy eɗen mari woɗa minen meɗen mari woɗa jomo uura a sa lotata ko moy ndaruno le nanki maɗi wuurira nini ɗi ɓe addi ay fembil koye kono wallahi billahi tallahi si debbo désordonné e salon ala hatta o désordonné haray toujours imo tuuni ko tuuni konno tuuni allah ne wi koye laaɓ ko ɗum o waddiri ndiyam o watti sabunde kono oɗo ha yiɗama ɗa mo tuuni o parte ko watti ɗo o ɓattodirtamo e ha hande no satti wattagol goɗɗar mo luuɓi ɗum no satti a wolata sa wowli ɓeyna a yiɗa bungi harale menen meɗen mari woɗaji menen si mi yi ko welani min ala e sago amen ko amen wola ɓattoɗa goɗɗara mo luuɓi harale la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam no yo Allah dandu en heɓugol kele luuɓuɗo ma ɓengu luuɓuɗo haray ɗum no hulɓini jiwomo ay ɗe no mino waɗi piiji si mi wowli woɓɓe ko fi maɓɓe mi woni wolde ɓeya ko fi maɓɓe mi woni wolde kono koma timmi wowla min mino wari ko mi wowla no tagaɗo duwaka luuɓude désordonné kadi ha non ko kanda moye foytude parap jijiran kun no kaani kun saltiɗi ndeñande kadi fottino ɗo vidéo makko himo tokki peɗa ɗum ara no sokki tuundi nene batti mi ñamata ko defi talla hollidiran yo adna e lakara ha hiwrodirgole ɓe ko kata no waɗi yimɓe on duwaka salmodirde men amen ɓeno andimmi simi wola inde am mi gengay on leere goto mi wolana on impilisi ɓe min daye si miiji waɗa tokki peɗa mi daari peɗali maɗi mi tawiɗi ukko mi aray tun mi bonnama inde mi natti sam mauvais mi sokka juuɗe ɗum hey jijira on salti um heyaji regarde hey ndare salon kana ndare tabunku mi yarta beere wallahi mi ñande mi yari beere o si mi ari ɗo haray laamu ngun no jogola kono ndare salon o regardez vous mais voyez-vous fenanalima buyno jombi ɗo jiwo e salte o tuma jombindirɗa e jiwo hara wureje ɗen a tawayɗe ka duusu la ilaha illallah jiwɓe salteɓe no taga o aduna allah tan hawre maɓɓe yo allah tan nde bone maɓɓe ɗengumama kelema ma no woniri o ɗo tawa jiwo miranji ñamirɗi ɗin no ka hurgo o yeeye nene battinaka mi mbita o mi yahata min jiwo siko a salte tawa ka sofeteɗo e ka takkiteteɗo wureje ɗen kadi hino yowa ka goseteɗo ara ndara tawa ko wure ni a hulali abba wallen oɗo no wodi yimɓe ɓe mari ta darugol en ɗo hay nde wotere ko yahoɓe few on hulali musidɓe menen o politique
ay men opposé ke ha men ronki men tay ko war hore tu jokkondiri menen depuis men taga ko men opposé mettiti men sala do wonde fi politique no donc ona nge dumbu ya na on baba goto ko menen na menen holli on dumbu ya yani mo hore mo voilà ayo ida gonga ona nge dumbu ya gere ton e politique mo menen hey men jokkata politique amen soke nani voilà menen men fijina jama men jalna sama kala sokede ni ala nderto voilà si weli la mi wala si wela la mi jokkajo mi ronka ko mi wala ayo ko faldo nande kon tum o yida gonga jidi ko dawalna on gonga tum men mi do wada nya joni non men fanki me de fanki nani me de hedi ko wadi non menen me wala fi la gina goddo jeyto voilà menen jol me de ndarande jama me wala ni be dubi tati ele bitati ko yeddudo men ko fobe ruka bon ewi politique on iden oppose nyande oppose de wobe bebina nyande oppose de wobe nangay nyande oppose de wobe rado en lendi nyande oppose de wobe ada importer dispari jonno ko nu fa don kadi e wa on faala men wawlutu men ronki faala do joni hubbi wola onon e dumbu ya na on e sirabe na on nene goto na on sibbe si dumbu ya nangi wujjube go are na wujjube membe ngo nangi don hare de welti ka so nangi wujjube go e jeya ka leñol mengo don hare den apprécia o fi no so nangi membe seitine je pose la question je pose la question ni so nangi yetta do Keita ma Sidibe ma Konde don ngala problème ko nyande kala o nangi yetta do Diallo ma ba ma so yo ngaddo sojo ngeno pia me ronka ni ondum yaere gilon kono ngandi kono woni pirande no makko pire to ada mari unduko nado woni pere now vous êtes disponible allez combattre avec lui là-bas madame me 31 décembre madame me den hediti o me den baawmo mimbi la weltani sukabe ko be jabi message angonko ta goto yaltu ware mi woni baawo dum so jabi me holla o laal mo wi non kanyun no mari bernde no faala kapira lendi no don mena men jogana kay goto ay hunde a jogana ki goddo menen ko men tori si gasata ko yo terte ko be wi si jangota ko no bar dubi tati bebi nede soke wade an exil dum e veiki dum enen buyna ma do yige helam en daren tay jaman ko aji mun jokki me wi wano ali ubala dun nanga soka jawali tali me wi celu dale kale to artata kon kan fallo me wona nyando me nonni fondo ni ko mene woni wiude simandu ko figi de fawnani abe yo mo bambi simandu buintak jama fo jokku wala fi simandu bet sa nyama ta foto da ala si sa fala do no wi do wanadu on tigi yalti na nadu on tigi ye ala ni dum fe dino dossier amengo mena men hala no folla le 31 décembre mo yalti wala ni on gonga wado on tigi Tony Gerdeto régler entre vous là-bas gérer le programme voilà donc dans son du diamant c'est de malani dumbu ya gérer entre vous là-bas c'est entre vous là-bas on est fatigué de vous de vos propagandes là nata on kunyande onyande ko unsu wansa imebe ronkio unsu wansa warede nyande o pie nyande o sonka nenya tama ronka ngo politique jondu lan ni me mettude taw non sorti e bando men ha o yali al jimbari no ari do no jimda susta ya de la jim susta ni sa jetti 5 millions d'euros a jonni al jimbari o yarta la jim susata susta ya de to mena me yuri be faransi buino wangodo wonno be wide dumbu ya na land be wangodo be susta ya de to ko on fama e pijidi ko do wata jetti be godda no tas joddo wi ngonon le combat continue honto combat woni continue sa piri diego dawi atti kala on tigi wawima to ko tori de ngalla ko yalla yaltinge ko hulden do yimbe be wonbe yinde do fo on est pour on est contre ils n'ont qu'à aller là-bas ils seront entre vous là-bas sortez yimbe be o problème l'axe ka olor dondon engarta fi ka o ndu jinna ri tendu baba là-bas ayo même minila comment va on voilà donc je vous dis ça
l'axe ka olor don non e der de yon tere do sukabe bu yalta e wada hito yiye mi wolanta onko mi ala ni no buy me mi no budi bus me mi no budi sukabe ben joni ko fala ko no hisira hebira le konti darna le ciudi heba otoje hanne kadi gota la piru de fita hebo hanne sayuti Conakry atawa ene wombe wartanade fiyo Conakry sanzube e wombe ton ha jakaydo mana non du sino henam kono yira yeso acte de démocratie ka wondo wolde do min nyonge nder nde yon tere do o yey sukabe hororabe buyno wada don piiji yi an ton horemo mi ala ni no wodi sukabe wombe yaadude amara kamara no wodi sukabe wombe yaadude teletel benna ma ko lagine wonda pirande lagine hombe wonda pirande da wolande yimbe be waddu be wada ko be faala ko be jabata joni non enen ko wawden e yinu no jama ko ale 31 décembre wadeten o combat politique mo suti den do enen den faala yo sanzu den faala jama fo hetto kon sta jama joni ko mone ame woni wonde wadde feni do yimbe de yeita wadde yimbe de sodita en men dara ka guri ya men gibu intaki wala wadi na men babbi enen kadi men jodo men ngayna wonde men dara jama on e lamungu ka donc sayni dumbu ya wadi dum do be na joni ko imbe be no wonande kala mu faala kono hewo bebinede dum ko foddi wo ko babba menen du bandu amen do ay to min mindari mi tay dumbu ya o bebine dimbengal o waray o sokay kanko sa typical lagine to na da jahannama ma mi ala o gere mom mo lanata jani kala ndara hore mun kala ko mo jamma wada atay ko vive présidentiel de ko dum burma mo jandi jokka dum say ni ko vive kala mu da tawda siko Ousmane Gawalba siko Aliou Baba siko Selou Dalemba siko Mamadi Doumbouya ba la route est libre pour chacun kono menen ka men do ko fija jala famine ande kay ko du woni ga menen men ngalangi gere mo ngi lannata yeso ittay kumpa menen men ngari amen gari o to ala men gal ka dambugal Allah e indi men jetti fo men jonni die no menen yendi ndiro men tawak o piro ko lannata na Donald Trump olara o africain jay goto no dali joni artengen to berende ayo no mon fala ma joni mi wola ngon ko fioldi kon ka politique mo kala ndara na hore mun do ko mi on petit tobbe burde hulbinade den ko politique fiolde do ko fi Serif Ba vice président IFDC on andi be no di présidentiel lu dalen ka krief endo wi no tako be ya la problème be no di hay maydo wattina on tigi mayino boy kono wattina noma on fami on tigi mayino kono wattina noma be holli no kay be noddi mo ka krief maydo wattina acaka wurdo wada wonno goddo maya ha o wattini be nawdo be noddi mo ka krief wono détournuno kono noddi fure e nyaawore mais imaginez ça goddo maya ya fure makko anda odo mayi wiya tribunal on no nodditimo min kam yidun dan ndar mi taya min mi do wuri mi mayali taw min tribunal nodditata la fi hada min ko fetti kono ko fiande yare ko min tribunal hala no dalla min kala ko sokata mi je suis pas dedans bandira ne gonga anga yi may do pertina ma plainte wurdo wada honno be ngama wono tout ça c'est de la propagande ano sendira so be sama kala menen meden sendiri so be sama kala menen men tawaka e propagande ko landata mi anda on bolor den kono de ngabbi ba hala e yewta tu fi seda andi den jamaa fo no weltana yo Allah danden tana wala odo kadi obe kaptimo yo hewto e dawto Mamadi Doumbouya ala gidale kanko mi welira mi Général Mamadi Doumbouya holli odo kayno détenu 267 milliards francs guinéens hina odo hina min président Doumbouya tanke da nangude wujjaybe be ay fewdo ni lagina ko angal final lendi tom simandu ko fi jama lagida fo woni no moƴƴiri ma no boni kono ngandi to kono min si nangude wujjaybe be wallahi no welam présidentiel lu dale yo jama on tertobe ta wonube ko boni ta IB
presidential dalen sa wallata wata wolu ko boni min mi haalday ɗum jama na an tagi sellu dale na wawi mo lamminde nan arkisatamo famine ka presidential dale yewti ɗon hande den tawi ɓe acci ka Allah iɗen mbawi ɗum famine miɗo yiɗi presidential dale mi yiɗi ɓe laamu woltaɓe ko boni kono ko sutilen ko lagiɗe ɗum kadi ko ma wowlen ɗum ay ko fi lendi wonde wolde ka joni hande Dumbuya yaadiɓe makko fo mo kolmba soka ɗum ka golla on hay fuyi ɗon ka nayi wowle ka na rewano nduɗo bandiru ɗo gandi ndu wari kaka habita woni ndu bandiru ndu yiwɗo ndu ino tawano e ka yahi ka présidentiel lu dalen no yaade ICA ino ƴetta kaydiji no siifa no landosi télé yalti e danɗe sirien ne reste faami eno bono kanko e général Dumbuya min général Dumbuya holli kanko o ala giɗo rewa soso ma maninka ma fulɓe kanko duufay kanko kala yawiɗomo leydi lagine ndi ko gollandamo andi yahine stratégie yimɓe ɓe innay ko Dumbuya woni gollande ko fenande hooremo Dumbuya witta goto gollammo few o wiita goto gollammo fala ɗo gollam hooremo ko ala ka waccuɗo kanko mo ka pouvoir mo gardi pays o kanko leydi o gardi mo gardi bisu men o ko wiyete ko simandi mo ayni kala memuɗo yaltini a artira sabina o mo beppini caméraji ka o ndara yimɓe mi alani noon ɗum neeɓi jonnon nduɗo kañum ayno sikkude no tirode e Dumbuya fotoji andi Dumbuya kanko ceka ko militaire c'est un continuité tama on he enter toto ko en gaynanta ko hunde sa gerdi e mari ha tawi ka kala accuɗa terto sa yiya memmina e Dumbuya ka o poosi ɗon o fawete albalaw tertom jokka hajuma par ce que kanko mo woni pré duufugol kala ɓattiɗo mo kanko ay ɓattiɓe mo ɓen o duufa o accali yaadiɓe makko ko paccale ɗe o yirini no waccata yimɓe duwa faamude no woodi yimɓe ɓe dartotoɗa no woodi yimɓe dartoɗa ɓe ha tertoɗa ɓe jokka lawol ma sela par ce que Dumbuya na Alpha Condé de kanko ko ɓuri taw hulwinade makko kanko ko hay maninka o tefa mo duufa tu o duufa e maninka o duufa e foore si e fulɓe ɓen ka goɗɗo wolta jon noon si tawi enen ñande ko duufede tun en heƴata min ko minta jama si mi ko moƴƴanaw mi waɗa on alerte min noon on yaaruɗo day yawɗo wo ko laawol jinna ɓe buttinay sa nanaɗi yaha ɓe buttinoyama réclame mi alani o min noon heeyi onon faalaɓe wadde mojoɓe fi politique taw jokku Ousmani Gawal mi sutta on par ce que menen meɗen andi renseignement ji supérieur Ousmani Gawal ko détourni kon wiyata e bimbire ɓe ɓaaroyamo kono Ousmani Gawal ɓuri ɓe maninkaɓe kono Ousmani Gawal mari poids ɓuri min kono onon on ganda ko ɗum inni on séragle jokkuɓe ɓen acceɓe ɗon na selludale ɓe woni ittade mone mi haala ni on menen 2025 kilo men naada e bordo bardaremo o yiya ɗum na fenade jama kon ko feƴƴude Conakry mo yaali ka page ande o yiya e article mo yaali e article o yiya e vidéo goɗɗo ɗum na enen waɗi ɗum sendite vidéo on hande blogueur jo wolowo fenande wo yimɓe ɓe darata na fiiɗa yiɗinmi mi wolanama fenande ko gasata ka na fiiɗa darude ɗa mi wolane ko welatama faami min nami wawi nattude présidentiel dale lagini nami yaltini ɓe ton nami nattata ɓe ton ko ɓe woliri hotirgol kon ɗum fewno andi kono ɗum woletake nayo goto wowlu fi ɗum mo wowli ɗum an Dumbuya soditima tan koni joni wawɗe ayna en piya e Dumbuya o na en yennay mo ha gayni na en sabotama ha o yara ka o fokkito o yo yiltotako joni accen ka Allah min komi tori général Mamadi Dumbuya ko hunde wotere koyo accu tun sukaɓe ɓe daɗa hara jama on waraka min ko non tumi woni contour mum e laamu makko ngu donc min déjà mo jaɓanalam ɗin conseil ji ɗon min ko non tumi toroton wonɓe ɓen warde koɓe accu warugol koɓe accu nangugol yimɓe ɓen e hoore tooñe o holli kala dartiɗo laamu makko ngu wowli ko boni o nangeta jon noon ka andi siɗa andi hunduko makko a jeyako ɗa andi ala dole dartagol mo wonɗa wolande o ko andi joni ko no gerdata minen min innatama ta yilto min innatama ya yaw sa fokkiti minen komin escoroji min kella min inna sigama ala l'homme fort si
Bima. Mais non, oh là là, il est condamné. Actuellement, il est à la maison centrale. Mandat dépôt. On a dit, oh, les dons, c'est la femme qui est. On a wolde. Quand c'est qu'on vient à notre aliouba. Mingo, mi engerte ta fi ala wingi gazata. Mingo walla ta la ngana o mi kaliouba ya hido. Min si don fête. Min mi fêta. Min land. C'est un guerre di du bitati et les bitati. En yara molo. Doi. Minga dumbuya. Du bitati et les bitati met un guerre du de sare do. Men guerre di ha. Ndar mi tawi. Mi wola ta goto ko boni. Donc berko mi woli ko fo ko gonga ko dun jama ngino jokki. Kono mi pusa ta goddo kam yata mingo. Min tigi min ni mi yata la gine. Kono min ta goddo darta to. Min tigi mi ala to. Mi do andi wondo tongo parce que min buri o mo andude. To ma organise pijo mi wola. Mi na mo prepare du. Nene ko no me wawa nyon. Kono si be ngini on na dum. Jono goddo mem mini ndara. Ay be ni ko pagay. Nini ndare blogger o fop kombo ndare te. Parce que joku gol ko yata ko yimbe ben feta. Famine. Voilà, na mono mana. Na affaire azi le king ni du na affaire azi goddo ni. Du na affaire ay goddo ko affaire Guinée. Andi si na ma Guinée wana vie privé goddo. Guinée na min jey na anje. Na projet Dumbuya ni. Wana ko nan tondo si mando ande exemple tumi woni jonude. Si Dumbuya nanga ma si mando lutte. Lando ardo continue. Anda si dum président de l'Horemu, woli ka computer be ni simandu ko projet mo ido fi leji la Guinée di ko na do wadirede ni kono ko ni douane wadirede. On toni derto. Donc na yo jettu piji di fo wado e hore mon. Wati hore mu yibbe tawobe taw jabo non ko woni ko non sacrifiete. Ko nande weltanto sukabe buyi wawbe famu de message mendi. Wapbe famu de stratégie. Hollu dembe. Wata be jabu warede. Wata be jabu piede fi goddo. Wata be jabu sokanede fi goddo. Isi ki depuis force vivre no didum. Watte message men isuka pengeji. On fi goddo yibuen. Enen tiki den fala lamu ha fadda. No aywa bonoru wiccandu ndi antewu. Kono Dumbuya odo ko enen kare satam. Wada doy dabba elan. Ma dum o raɗoto kala dartiɗo mo e leydi ndi haray ko feƴƴata ton ko andata. Donc so wi non onon ɗon mari ɓernde hiɗon mari gere onon gere mon lannata min jawata e bato mon on de si on puyinama noon mi wolay so on puyinama mi haalay so on puyini mi haalay ko wani min e général Dumbuya minen ɗiɗo na men oppose men ala pirude few min tawa min gere amen o lannino. C'est fini depuis le 31 janvier. Mais on a pire de rien dit. Feu. Wol tamo ko boni. Kad. So wadi ko motti mi wola, so wadi ko boni mi wola. Kono ko wadal min mi ala wolde. Fusi yen absolument. Ta jama on wartindir e fi fenani. Montu gol tun tension jidi nafata. Non, on est plus de temps. Voilà, nous on vous dit ça de. On a maintenant kay on gereji mon ko lannata. On a be on don pirande be ngala ka le ton dunna yo wole. Ola dungaro yo. Ouais. Pale on got zera I got to go. Sajawi do avion wal. Got na ta tipota ko besia. Tipoto free. A tipoto ara goto para. Yalta. Famine. Yalta. Yande obe ya pigi no prepara. Me den happy. Ndo mi do happy. Mi do happy. Ande mi do happy jangu. Happy fatti jangu. Jama ngai fo no happy. Ko wani on poussa o goto e problème. Dum lani. Jama on fini. O pied de ware, do si pole don continue ata. Jama ronki de. Wala jama ronki. Comme on inde do kali no voyage abi mi tamare afala holu de bandi Guinéje de mo voyage riton te bloqué. Bon jama on doit famu de stratégie on inu gol do. Manifestation Belgique, manifestation Paris. Kono nga bortata bien Donald Trump do wadi o jodi ki kalamu ay goto no dital joni ndare non plan mabbe on fi lannugol yebdese parce que je vais prévenir yeddudo yow te fi ala di Serifou Ba vice président IFDZ e ngarta joni fi programme Mamadi Dumbuya yow ten ena ngi yow taye
en yewta jama oye wala ino do Alaji Sheriff Bah Alaji Sheriff Bah ko vice président IFDC bedo be holli kiriyef yetti dossier mabbe on wo fi on parce que be golli ka gouverneur banque centrale yino no windi ala oyi sadi Alaji Sheriff Bah ko vice président be IFDC ibe tawa e ko jetta décision jidin ka parti IFDC bedo hande kiriyef nodditibe fi landita golbe ko no be gollirno ka banque centrale bedo le ko hore beni be nodditino présidentiel dele fo nan fi lanta golbe fi yer Guinée ene fo de ngandon no fi iri kono be hattali dongoy joni kadi abe taybe gaynanta selu dele ko Alaji Sheriff Bah be yani Alaji Sheriff Bah ko vice président IFDC ex gouverneur banque centrale kono anda ko kaydi jonnu be winda yore mun ka jango be wayinde be jabi galle mabbe de lambanji a holota ko non parce que anda ko an hombo mardi affaire anda ko an hombo mardi affaire ko ngi Mamadi Doumbouya hande de balde do mi anda ko gonga ko fenande mi Mamadi Doumbouya o yaltini kaydiro yo kadir dialogue no udditani kala fala do wadde dialogue enen en force tayo goto wadu dialogue ay ko kanyu ngandi kon CFDC fijiri Doumbouya o hore be parti ben fo kala mo tawtali mo yalta lendi mabe wara mo porter disparu sadaka e fekkere fere ala na an wadi dum nami ko kambe wadi on plan parce que nen ala plan go sa yi no wada ma di plan ji godum be buy be yalti lendi be atiti lendi e hore mu be wonde wolde do be ben so stago be be ala poa Alaji Sheriff Bah hande sibe hewti kona kiri John pick up gara be na bon kiri e fa wadi o mandat dépôt fo yi dum do fo no reni do ko laabi ni John dandi ko tugale jelu IFDC sorta ti peux le savoir dandi ko jelo sorta bawo IFDC be Mamadi Doumbouya fala radade mabe o fala yo tawtumo mabe o fankini fo no andi kono goddo wolta ay be ko hundu ko wirti jommo menen nan me den observe akela noddugol ay mi wada do débat ouvert ka no vono re ala mo re na dundo ande Alaji Sheriff Bah ko matum be certificat ko fetti konka banque centrale donc andi fe do ni karamo jabi o fami be on be wolde do yenna minta mona no la parce que nami woni président de la transition ko mi yawi do mi no mi do yawi la ay nami woni Doumbouya mo doa don immanade wi on poron on susta hay mo yarni on bere itti kipe ha kaporo yawniri on don asantere metere on valdata yaron ko parlement médecin ayon no don andi sina gaz la lacrymogène wo ko matrak mabe beppina on kure susta taw yawo sibbe mombe si don checkini ma don determini ma don susi parlement médecin konno don goddo bara e goto nawni lendi lamaka tangi namporo de gonga mi woni on Haaland ko gonga na da wi don force afoni kemengi anti on do woni goddo anda Billo Bah goddo anda personne famine c'est quelque chose de clair il me be wona après ya ande Aliou Bah 2 ans de prison pour nous rien qui ne sort ala do yal tundara tu vas voir ce qui va venir ya non si aria ina ma chama kala ankali jode ja ka bonu faldari si plan kono wodi yo aru enen den habbi den suti den reni den observe ala kono na goldo wala na yimbe ben ko anduda na ko gasata den do dey enen e Doumbouya en guray dey kono ngawji Doumbouya ka ngawja den hedondiri ene makko donc no hedondira on va voir ce qui va venir la suite mais nous
Ningo, that tafi you got the manifesto contre Dumbuya mi yal ko ni gonga bawo dum ko Imenge. Nafa ala ko oni len contre Dumbuya parce que ay wonde nafa tafi on do. Tamenge ko buri ko mojude ko dabbobe laamu ben ko be daru no be kare sira Mamadi Dumbuya be famundira si be wopini dum fala do laamu o yo darto ndara enen ko dum fala do darta go lam kono ka opposition e yal ton alfus iri kana yal tedu Dumbuya ora ça ne marchera pas, ça n'aboutira à rien. Nami wadi dum ko system wada do ngo woni ko dum holli. Donc hande mo kellanta Dumbuya o ko burma mo jande ko uddagol fanka jodda ka ko emma observa ça wo li ha e kebbi matte devenu sacrifice, ils vont te sacrifier e goto kadi wola ta fi justice fima hande on to Abibu Marwan on to goto halta après voilà hande mo mai ka fami Musa ala goddo wolta fima aujourd'hui quand tu meurs dans ta famille, propre famille, ça m'a dit andi ala oberata ha watine da wobbe yari be ara tumbe fejja wobbe ha jaka e euro ndirgole ma tu vois non ande sa tampi a tampani wade ma sida mari famille ma no andi fima Dumbuya en wadie makko gere duubi tati e lebbi tati lebbina ingonata do minni wattane hakkil nane to woni Guinée. Eh bien, on veut de le combat continue. Ils n'ont qu'à mettre pied en Guinée. S'ils sont hommes, ils savent que ce qu'ils parlent est vrai. Ils n'ont qu'à mettre pied en Guinée. Ils vont voir. Au simple non. Non, c'est zéro ça. C'est rien. La vala ola est dans l'histoire amna biloutou. Ma Nuhu, ma Ibrahima. Naile la Dumbuya goy. Allah wona do tore don kanko buri ngandude e jogi system goto yo goddo yanu en bantode nun ko ferande Allah jabali dum settara lami be ngay Dumbuya tappa ko manin kajo lamoto pour le Fouta e bale stratégie on non arde o lutti il faut qu'on se caresse nous-mêmes on drane gonga andes ke do ngandi kombo jonni ngaloto wal e makanera est ce que hidon andi be wadde campagne fewndo doni fi tugol Bawuri ono ngo ngandadu kono menen ben wola ta parce que Bawuri o yaltita nalanka mi abbinomo do ni so be no wadde campagne collaboré par certains maninke fi tugol Bawuri kapirimati menen ngandi ko jokka ko mimi do andi na hay Dumbuya sodi oto jonni makanera moi je sais mi do andi homme d'affaires sodu do oto angal jonni makanera ni makanera no kanko makanera mo andi mimi do andi andu be ben kay no andi makanera wana kanko sodi na Mamadi Dumbuya etti oto wa jonni makanera momi andi etti oto goto jonni goto ko Mamadi Dumbuya etti oto wa jonni Bintalali. Ça s'était passé au palais Mohamed V, tout le monde sait ça. Mais makanera wana Mamadi Dumbuya jetti oto jonni modi mimmi do andi campagne no bawoni fino Bawuri ittire ka primature. Je sais ça, je sais de quoi je vous parle. Pour wadi mini jamao taw mona no sellu dalen ben wonbe ton sikkube gayni akkide men yeso ara joni andade yeso ara joni accela noddugol s'il vous plaît.